Pangingenani nangedwa ngiyayithetha inkosi yamaNazaretha yaseBuhleni. Amen. Bantwana benkosi siyabonga uNkulunkulu osigcinile emgwaqeni sisuka emzini waseJudiya. Njengoba ingoma isho bantwana benkosi ukuthi ngiyofela esandleni sakhe owathunywa nguwe. Asifuni ukufela esandleni songathunywanga uNkulunkulu. Amen. Sifuna ukufela esandleni sowathunywa nguye. Amen. Ithi incwadi bangcwele babusisiwe abafile kodwa befela enkosini ngoba imisebenzi yabo iyakubalandela. Sisuka emzini waseJudiya abantwana benkosi. Amen. Sisuka kuShembe oyisimangaliso. Oyisimangaliso uShembe ongachazeki.
ezweni lakithi lapha emthunzini obanjeni intombi zazihlabelela zihlabelela zithi baba ngingumntwana wakho noma umhlaba ungathandi ngihlwithe malangabini Nkosi mangaliwa zibheke ku25 zithi ziyabuka ingane zibona into evuka ivula amaphiko ibuye walalisi wavule zibaleke ingane kuyikhwama kube kuwe konke enye yaze yaquleka isifika kwaMshumayeli uthe uMshumayeli ebhizi ethandazela lengane esiqulekile kwakhona umfana ongumSamariya olungileyo olokhu esho ukuthi liyikhwama ethi nasi ikhwama ezeqisa ucingo kuthe ngokuhamba kwesikhathi izinsuku zihamba yenzeka indaba enkulu kufika induna yesigodi ihamba nomfana lo mfana uze kuMshumayeli uthi uzocela intethelelo kanti lo mfana obejukutela ikhwama ocingweni lapha eUmsamariya olungileyo ebese inkingeni ebhekene nonyazi ngamehlo Tese tati lo mfana uyena lona bebalekisa ingane baganga bafana beqela ingane ziya 25 uvule ijazi elibrown ulivule kanjena walelula ngalesandla ulocate phansi bese ethi ingane zaseyibali yazi amantombazane washembe kutheke yonke into uthenga isikhathi esethatha ikhwama kusho ukuthi useyamunyisela manje Kama isikhathi ethatha ikhwama uyabona sekuyakhanya lapha yini ekhanyisa manje uyabona nangu baba ofaka isigqoko esimnyama nejazi elimhlophe onentamo elulekile umile manje ukhuluma ngezwi elisheshayo uthi wenzani nomfana uyithathana ingane zakho 25 uyithathana nezikhwama sakho uyentshontsha njengamanje ithatha zonke lezi khwama zokamshumayeli lo abambone ejukutshela nje nofuthwa ushembe unyazi kwakuyinyanga kaNovember unyaka odlule njengoba size lapha size ngalowo shembe uthi kuzoxolisa ukuthi uMshumayeli wonile engelosini kaNkuluNkulu hambe uyoxolisa esabathweni waxolisa kuyasekuseni kwathi wahlala ulindi yasemini khona bangena ama-shift esontweni abathi ngiyongena kuyasemini nabo futhi uzofika uxolise kubona waphinda futhi waxolisa nasenkonzweni yasemini sinoshembeke bangcwele esinento ephathekayo ngaye singamfuniseli kukhona insizwa yakwafakazi uNkulunkulu ayikhumbula yayekiswa ifundisa esikoleni unyazi kwavele amehlo anenkinga angabona ebhodini ethi ingane azibhalele uthi ebona wabona imgidi ujamengweni usina kodwa igubhu ingekho kuzimbomu kuphela nehlombe wabona igushi wabona injobo wabona amakhosazana unyazi lihlezi lase liyambiza wasondela lathi uyabona amaNazaretha igubhu azikho yeka lento isebenza lapha ngifuna wena wakhe igubhu ezosina wonke lo mhlangano yasiqala yenza lo msebenzi lapho kuneyikhumba khona siyakhona kwafakazi lensizwa yabafakazi ngithinta nje ngithinta egameni lokuthi ayiyanga ngesikhathi ayiphumelelanga kuyotshalwa uthingo kuma unyazi esihlalweni ayiphumelelanga kodwa ebusuku lobu busuku bomlindelo ngasedodweni lakwaZungu ngalobu busuku lo sididekile bethi abanye ukumlindela abanye bethu khona yona isekhaya lesikhawini ithi lele iyathathwa isiwe endaweni eyihlathi ugcwigcwigcwi wehlathi isinindolo iyafika kuleli hlathi kunendlu lapha kaNawondi ayinawo amawindi lendlu ayinawo futhi umnyango kunomuntu wesifazane uyahlabelela phakathi kulendlu ulokethi inkulunkulu Dongo Aungishiye
lo muntu wesifazane owayihlabelela kulendlu ehithange lingcono nalo linembotshana. Wayengayishintshe evese lokho ethi nje uNkulunkulu Nkosi ungishiyela bani. Uthi wayibuka lento elalele ehlabelela lo muntu wesifazane uthethe bona wayesebona umuntu ofana nothingo kodwa mayithi uyambuka akulona uthingo. Uthi umile lo muntu ufaka ijazi lamakhosi elimhlophe uthi ufaka isigqoko esimnyama uthi wama lo muntu wathula lo muntu elokhe ebuka le yandlu enganawindi enganamnyango uthe ngokuyibuka kwakhe kwase kuvule umnyango. Kwase kuphuma isalukazi esidala esigqoke umNazaretha osokuyinto ongayazi kuyalenga nje indlela edabuke ngayo ngisho u14 wakhona kulengo u14. Uthi wesa lo muntu wesifazane wafike wathi fuqaqa ngamadolo phambi kwalo muntu obonwa usikhumbuzo angamazi. Wayeseyakhuluma lo muntu wathi wena ngoba wawuyinazaretha kudalwa yini mawusihambile emhlabeni ungene endlini enganamnyango enganamawindi. Wena ngoba wawuyinazaretha emhlabeni kwadalwa yini mawuzohamba emhlabeni ungene endlini enganamnyango enganamawindi. Wayesiyaphendula lo gogo wathi ngaphatha ngesandla sami lokho wena owathi singamphathi ngesandla uma sikholwa. Uthi kwathi sabuka lokho yaphela lento ayiboniswa usikhumbuzo wayesebona lesalukazi sesiphambi kwakhe. Sathi sawubona gogo wathi yebo sathi mina ngumkalayi igama lami ngingakulo wamusi wakwamnguni uyawubona usho umusi ongakubo wasathi lesalukazi ngiwakhona mina ngangikholwa kumqali wendlela ngahamba futhi ngesikhathi sikamqali wendlela. Lokhu ngahamba ngikule ndawo yathi uyabona lo laphana unyazi lwezulu. Umlindeli sebusuku asikakazi thina uShembe ozolanda ethubizwa ngokubani. Lona umbona lapha unyazi lwezulu. Luzongikhulula. Nithi unyazi alithetheleli, uliyathethelela sibaningi ngapha esathi masifakwa emajele kwathiwa siyokhululwa unyazi. Lusakhulula thina liyeza kunini ensemhlabeni. Mntanami ukuze ukuthethelela kwami kuphelele ngeke bevume laba bakithi ukuyongenzela lento. Hamba wena noma ungene wakithi uyonginikelela ukuze ukuthethelela kwami kuphelele. Inkosi yokubusisa. Wathi eqambe bone emaphepheni sevezwe ifoto lenkosi emaphepheni wabona lo wamuntu ambonile wathi mayezwa kwathiwa unyazi lwezulu. Amen. So what are you waiting for? Wena osathi unenkinga ulindeni iswele imilomo indaba enkulu emini. Yangena indaba enkulu yathi akafunda umfundisi uNtombela waye uyamasi. Ithi uyabona mina nguShembe. Yebo. Amen. Ithi uyabona ukube ngiyithatha isho njalo. Inkulumo eyiqala. Yathi lethe ngiyibona lapha. Yathi ukube ngiyithatha. Ngabe ngibiza intatheli ngithi ayizothwebula lento siyibone. Kodwa ngoba ngilona ithatha mina ngisebenza umsebenzi kaNkulunkulu ngibheke phambili nje. Amen. Isho njalo inkosi yasezulwini. Ithi ngibheke phambili. Ithi futhi kube ngiyatetema, ngabe ngiyakhala. Ithi hayi ngitelisile maNazaretha. Amen. Ithi ngitelisile. Yayisithi uyabona imoto
yathi imoto lezi enginazo bengayithatha bengakuthatha konke anginendaba yathi kukhona into kodwa engasi kahle mina Shembe engayinikwa mina leyo igama la ubungcwele ngeke bese beyithathe kimi amen yathi ngathatha amakhosazana lawa asebenza ngaphakathi kumina ngithi inkosazana ayithathe lesihlalo engihlezi kusona ihambe yosibeka eshowe kungathi kusawuthuni ngabe senigcwele khona oh sina siyamthanda lo yayisithi Joshua 24 verse 15 asibafundele bebengekho yayisithi John 10 verse 1 asibafundele ebebengekho ukuthi beswe awu funda mfowethu ephuma kukubi kini ithi inkosi ifunda lencwadi ithi uma kukubi yathi khethi isho njalo yathi khethi yathi uma kukubi kini ukumkhonza uJehova khethani namuhla yathi inkosi khetha-ke yena niyakumkhonza khethani ukuthi ubani eniyakumkhonza nomothi xa babakhonza yathi nomothi xa bakhonzwa oyihlo abangaphesheya komfula abangale ngaphesheya nomothi xa bama-amoni nomothi xa beyinkantolo isho njalo othixo bamajaji enhlezi ezweni labo ngoba bangababusi ngihlezi ezweni labo bathi izwe labo benza bakuthandayo ithi indaba yejaji sengiyibonile ukuthi iyabheda ithi ijaji lake lalahla uJesu aliqali uthi esekubonakala ukuthi uJesu akanaqala kodwa lathela baseyabanja uJesu wabulawa phambi kwejaji uthi ngiyabonga maNazaretha nibe nami ngiyobethelwa nibe nami abantu bebukisa ngami isho njalo yathi abantu bebukisa ngami naba nami funda baba lepha mina nendlami ngiyakumkhonza yathi mina nendlami ngiyakumkhonza yayisithi ijombela kuliphi verse 10 verse 1 phuthuma ngiqinisile ngithi kini ithi inkosi iqinisile ithi ongangeni ngesango uma nje kuthiwa khona ongangeni ngesango ukuya esibayeni sezini eyayivini kodwa ekhwela ngenye indawo kodwa manje ekhwela ngenye indawo engangena esangweni efohla lo uyisela ithi lo uyisela nomphangi ongena ngesango kodwa ongena ngesango umalusi wezini umlindi wesango ithi umlindi wesango uyavela mvulele izimvu ziyalizwa izwi la uthi njengoba nilapha njena nisizwi lami usho njalo uthi niyalizwa uthi ngihlaba ikhwelo isho njalo ithi ngihlaba ikhwela ngamemeza zesa zonke zilapha uyazibiza izimvu zakhe uthi unyazi ngiyayibiza izimvu zami ngamagama azo aziphumise nxa ezikhipha izimvu zakhe nase ngithandayo nxa ekhipha lezimvu zakhe uhamba phambi kwazo awusiyekenda uhamba phambi kwazo izimvu ziyakumlandela ebese zimlandele izimvu zami ziyakulizwa izwi lami ithi inkosi izimvu zami ziyakulizwa izwi lami nami ngiyazazi nazo ithi nami ngiyazazi nazo ziyamlandela ngizinika ukuphila okuphakathi ithi njoba ngila nguShembe ophilisayo mina ithi no njoba nilapha nizophuma seniphilile amen ithi uma uShembe engaphilisi umuntu ayikho indaba yalo uShembe ithi mina ngininika ukuphila amen
Azisakubhubha ithi ngeke ngisabhubha uze kube phakade. amen bekusho unyazi ngiyabonga mfowethu luthi ngeke ngisabhubha kuzobe phakade ngoba nikushembe ongukuphila uthe omunye umama wathena akusindi inyama yodwa nemphefumulo othi senizwile